Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, uri mana yanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, uri mana yanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Amashi. Reka ndakubwire mukama, Amashi mwese. reka ndakubwire mukama, reka ndakubwire mukama, reka ndakubwire mukama, ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoronka uko ndabivuga, unankubwire mukama, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, uri mana yanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, uri mana yanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo, tugire Kristo, tugire Kristo. Amen. Imana iganze mu mitima yacu, iduhe kuramba no kuranirwa, idutandukanye n'urupfu, idutandukanye n'ubukene, idutandukanye n'ibisuzuguro, iduhe ubwenge, iduhe ubudahangarwa, kandi turinde kugira ngo umwasi ntavogere ubuzima bwacu. Bakundwa b'umukama, mwebwe muri hafi yanje, munkikije n'abari kure yanje, ariko duhuje umutima muri uyu mwanya, aho muri ku mpande zine z'isi, mwese mwahisemo kwira izamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda, ribabera izamu ry'urwibutso
kuko Imana iri kumwe natwe kugira ngo iduhoze kandi duhezagire. Tugire Kristo, tugire Kristo. Abahungu n'abakobwa tugire Kristo. Amen. Ngo Kristo naganze mu mitima yacu. Mwebwe muri kumva bibananije, hashobora kuba hari impamvu, imibabaro, agahinda, uguhemukirwa, ubugwayi, ariko ibyo byose uko turushirizaho kwitabira ngo naganze Kristo mu mitima yacu, ni kwijuru ryugurura ibirimba byaryo bigaheza bigasesa imvura, kandi imvura izanywe n'umukama mu buryo bw'umwuka, n'uruhoza, n'urukiza, n'ubutabazi. Byumvikana ko mu biguhanamiye byose uyu mwanya ushobora kuronka kuharonkera akoyokwe ku mutima wawe. None rero mpore wewe ufise umubabaro runaka, mpore wewe ufise agahinda runaka, ariko hari ijambo ry'umukama nipfuza ko tuganira ko gatoyi, kuko turiko turasozera umunsi w'amajana 227 n'uvuga itariki 15 z'ukwezi k'umunani, twinjira mu munsi mushasha w'amajana 228. Icyabatera intege ryo kumvira ijambo ry'umukama ntimukwiye kubigira akamenyero, nuko nzi neza ko hari abo twaramukanye mu gatondo ariko tutagorobejanije, hari abo twari twaramukanye kuri uyu munsi dusozereye ubu bamaze kuva kuri iyi si. Kuba tukiriho rero turabakandidatere babakandidature b'ubuhigwe budasanzwe, turafite umwuzuro, turafite ubudahangarwa bw'uko uwukenye yotunga, ugowe yokira, ubabaye yohozwa, utunuye yogira agahimbare akumva ibyishimo, akaba uwundi muntu adasanzwe. Kubera iki? Izi mwemu z'abazima duhema nizo zizinge gusumba ibindi byose. Waba ufise amafaranga mbwo ugategwa n'ikigwara runaka, amafaranga nakuvura urupfu rukagutwara. Waba ufise abagukunda mugabo hagera yuko uja muri koma ntibagukureyo. Niyo mpamvu iyi Mana yaduhaye umwuka w'abazima, niyo Mana yo gushimwa, sibyo? Iyo umaze kwishimira nayo iraza igakora mu bubiko bwayo, ikaraba buri kintu kimwe cyose ukeneye, ndetse n'icyo ubona nk'ubu nka Frank n'umusore, icyo umwuzukuru wawe azokenera ushobora kukihabwa muri risengesho. Byumvikana ko ubu buryo bwiza duhawe ntidukwiye kubufata minenerwe. Uburyo bwiza duhawe ntidukwiye kubufata nk'ikintu gratuit, nk'ikintu kije nk'uko oya. N'abantu bake bashobora kuva mu munsi ngo binjire mu wundi munsi bashima Imana. Hari ababyutse mu gitondo baraturuka buka mugani bari bazi ko bataha bunyama. Hari abatwitabye ku telefone mu gitondo batubwira ko bameze neza batazi ko bajya guhura n'impanuka runaka. None rero mwumve ko ari iby'agaciro, kandi kuduteramye duhuje ubwenge, duhuje umutima, turi ku mpande zine z'isi, cyane cyane mwamu nkikije ngaha mumenye neza ko wari umwanya ukwakira ingaburo isumba izindi ngaburo zose. Uri umwanya wo kwica ijini izana igisuzuguro kuri wewe, uri umwanya wo kwica ijini izana umubabaro kuri wewe, uri umwanya wo kubwira Imana uti yamara nshaka kugira ingufu, nshaka kugira amagara meza, nshaka kwama mu bitaro, nshaka kwama n'imiti, nshaka kugira. Uri umwanya mwiza wo kubwira Imana uti ndi uwawe nawe uri uwanje. Reka rero gato muhunde ndana kwa kanyamuneza ari kose twinjire muri iri jambo ry'Imana riri muri Izaya mu kigabane cya 29 umurongo wa 22. Havuga ngo nicyo gituma ni jambo umukama duherenga nyene muko muraririmba ngo Imana ni Imana kandi karyo. Ngo nicyo gituma umukama we yarakoye Aburahamu abwiye iri jambo umuryango wa Yakobo. Umuryango wa Yakobo murumva icyo aricyo? Ni twebwe dukomoka ku babyeyi b'abakene, ni twebwe dukomoka ku babyeyi b'abanyakinyoma, ni twebwe dukomoka ku babyeyi baraguje, ni twebwe dukomoka ku babyeyi basambanye, ni twebwe dukomoka ku babyeyi bibye, ni twebwe dukomoka ku babyeyi b'abanyamibabaro. Ni tuwo muryango wa Yakobo utandukanye n'umuryango wa Isirayeli. Umuryango wa Isirayeli bavuze ngo mubwo muryango wa Isirayeli ni mwe mwamaze kuhabwa amasezerano. Ni mucecekesha abo bantu mwaruye kuryama. Ni mwebwe mwamaze guhabwa amasezerano. Ngo kuvubu mwumva ingene Imana ivuze ngo kuvubu ngo kuvubu vuga ngo kuvubu kuvana ubunyana ukibyumva. Abari ku mpande zina zizi n'abari mu bitaro n'abari mu mima muvugira ngo kuvubu. Mwebwe muryango wa Yakobo kuvubu. Imana yavuze ngo kuvubu. Yakobo ntagisubira guteterwa. Haleluya. Ngo ntugisubira guteterwa. Imana yivuze no gukora ibikoze. Mwamushobora kuryumva nk'ijambo mugani wumva yuko kiri mu bushobozi. Nagira mbabwire ko ijambo n'ubuzima, sibyo? Ijambo n'ubuzima. Ngo ntugisubira guteterwa kuvubu mu maso hiwe ntihagisubira guhindana. Umuntu ahindanye mu maso ni umuntu ababaye. Si wa muntu ababaye ngo yadukarire, no. Hari igihe ugira umubabaro uhishije
winyegeje hari igihe ugira umubabaro winyegeje ku buryo bw'uko uwo mubabaro utakwemerera kunarira ahubwo urapfubirana ukubonye akakubaza ngo we nibiki kumeze uko gushikaho nawe ubura icyo wishura bugiye urinze urira ukatura ukarira icyo kihuta kikameneka ukarira burya uba ufise agahengwe uba utuburutse mu mutima mugari igihe ubura naho uririra ukumupfundirana gusa ukaba wari umukobwa mwiza mu ugasanga ibintu byose usigaye upancarika gusa ni kunyunya iminwa ni kugira mwabyinike buriya murazi ikintu kiba cyabaye haba hari intege nka zawe mugabo haba hariho n'inkorere ziya mu isi y'umwuka haba hariho nk'igisakuru kibi haba hariho nk'umuvumo haba hariho nk'umuntu mwagendanye akaba udufate nk'ubu waramuhemukiye akaba yagiye kukuraguriza hakaba hariho nk'umuntu mwinjiranye sibyo mwahuje nk'amaraso nk'akarorero akaba ariko arakwidodombera kubera akantu runaka wamukoreye warashaka sometimes rimwe na rimwe ugasanga wewe nta nuko wari uzi ko wamugiriye nabi ugasanga n'umuntu ufitiye udufaranga ari gufunafuna ibyafunafuna wowe ukumva urijiriwe sino waronka umuntu agukubita hama ugaturi kukarira waronka umuntu akugirira ikintu ukavuga uti mana kubera iki kintu kibaye ugaturi kukarira mugabo ijya byo gupfunirana mu maso ukagira iminkanya ukagira imyavi birica muzabwi weza ubundi dufise ibihe bibiri hari igihe cy'uko izuba ryaka cyangwa imvura ikagwa sibyo ni umuco n'umwijima mugabo igihe cy'ibitutwa ni igihe cy'ingwara igihe cy'ibitutwa ni igihe cy'igisuzuguro igihe cy'ibitutwa ni igihe cy'uko isazi ziduma igihe cy'ibitutwa ni igihe cy'uko ucanisha imbaraga nyinshi ukajyana igicaniro kugira ngo ibitungwa byawe cyangwa inyamaswa zice mu rugo hawe have ibisazi so icyo gihe rero umukama ngo nicyo agiye kudukurako cyagiye wumva ubuzima bwawe bupfundirana cyagiye ukora ntiwunguke cyagiye ukunda ntukundwe cyagiye ukunda bikamara akanya gatoya nk'akanya isase nk'akanya umwanya urume rumara cyagiye urondera ikintu wumva akanyamuneza ubundi mwawe ukamenya ikintu kije kigasiribanga ibintu byawe icyo gihe ngo Imana ije kugikuraho amen icyo gihe ngo Imana ije kugikuraho amen byumvikana ko isezerano ryo kuri uyu munsi w'amajana 228 bisigura ububasha bw'Imana ku buzima bwacu bwa butware budukurako agasuzuguro cyangwa agacinyizo iyo kozanana hose nta muntu n'umwe atobishima iki gihe cy'imipfunda iki gihe cyo guhindana ni cyagihe uba ugomba kugwara nk'ubu nka malaria sibyo murana malaria hajya batarayigutora bataragupima ubushushe uburura mu kanwa ubuhindanye ukuntu bamaze kuyitora buryo kanwa umuti wa malaria umunsi mu minsi 2 usigara umenga ubuzima bwomenga ingwara yagiye sibyo usigara umenga ingwara yagiye mugabo ujya munsi igufata wana gripe iri kiraguhindara mu ikagufata niwo muzi ni kuvuga ni bihe bibe cyane ku buzima bw'umwana w'umuntu cyagiye utabona icyo woshikiriza utabona umutwaro wotanga rero ngo Imana ije kubidukura ko kugira ngo tubeho tunezerewe dufise agahimbana ngo kuko ngo abana biwe nibabona igikorwa cy'iminwe yanje iminwe jewe Imana nkorera Yakobo ngo bazoninahaza izina ryanje bazoninahaza umwiranda wa Yakobo bubaha Imana y'Isirayeli ngo abo umutima wazimiye bazogaruka n'ubwenge abahora bidodomba nabo baronke inyigisho wewe wahora widodomba avuga uti Imana ikiza gute Imana itabara gute Imana irenganura gute Imana ikiruga isuzuguro gute Imana izamura umuntu gute Imana ihembura ubugingo bw'umuntu gute umva iyo ndirimbo twinjiriyemo nguri Imana yakandi karyo ngo amangu hari amagufa yumye ngo ubu ngo hari iki hari ubuzima sibyo ngo aho nahora ndarandarira ngo uburuhuzu y'ibitwenge nuvuga Imana ishobora kugusanga aho umwana w'umuntu atogusanga ndabarahiye wakundana na president akagira atogukora ndabarahiye wogira amafaranga menshi akagira amafaranga atagukura kubera amafaranga niyo kwimura urupfu rwagetse mugabo Imana iragukura mu cyobo cy'urupfu ndetse niyo uhambwa ikakuzura ndetse naho utohambwa niki ishari ryakuzengereje rumenyi umuhanuzi umupfumu yoshobora kunanirwa no kumenya ikirere cyawe ngene wokibamwe mugabo Imana yabishatse kubw'ijambo ryayo kubwira ati mwana wanje zamuka mwana wanje rokoka mwana wanje kundwa akazwa mwana wanje tabako natangajwe n'agakobwa kari mu buhungiro kavugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'abami akabiri agakobwa kaburiye ngo hari umukuru w'intwazangabo mu Bafilisiti yitwa Hamani uwo mugabo ngo yaragwaye imibembe mugakanyegeza ngo kuko yamana intsinzi yararasani nawe yishakawe ngo ako gakobwa naho karakaja k'umugore wiwe ngo umunsi umwe karavuga ati mabuja buriya databuji yo minyora gwaye yogenda muri Isirayeli yoringe nakira sibyo murumva ni umukozi wo munzu kandi aciriritse kuko bamuzanye atapatanye bamuzana nk'umwivye bizigwa ko bamukoze ibyo bashaka mugabo kubera kabonye sebuja Imana iramufukurira muri kati burya se sobuja gwaye imibembe nico gituma dasangira n'umugore n'abana kandi afite ingabo zimugendanira mugafite uruntu rumuzengereje rumunyankabiranije kubyo adashobora kwisanzura ngo abeho nk'abandi bana
wa mwana w'umukobwa Imana imushyiramo umutima wo kurinda, ahamagara nyinabuja aramwongorera ati burya rero mabuja databuja aja muri Isirayeli iwacu hari umuhanuzi Elisa yomukiza. Inabuja arabyumva abwira umwami, uwo mwana yarase promosiyo kubera kurinda. Bisigura iki? Umwabyo ufise imibabaro ufise agahinda ufise, Imana kugira ibigukize ntibanza kugirane, ntibanza gusaba permis de conduire, ntibanza gusaba attestation, ntibanza gusaba autorisation, ntibanza gusaba itike y'indege, ntibanza gusaba iki. Imana irazi ikagusanga mu ijoro ikagushiramo igitekerezo kizima, ikagushiramo ikintu cy'ubwenge, kandi igaguha n'ukurinda ku buryo bw'uko udatinye. Naho bari umugabo w'inkazi wumva wo kibomoka kakimubwira, naho yoba nyoko buja w'inkazi wumva ukibomoka kimubwira, mukumva ko gishingiye ku bugwa neza kidashingiye ku mujinya. Imana iramuha promotion kubera ko kurinda. Mwumva Imana itazi kugira utuntu dushasha. Imana irazi kugira utuntu dushasha, kintu cyose wifuza muri kazoza kawe nakakaryo keza kugira uti Imana ndazi kugira neza migitekerezo mu bwenge kugira nanjye nzokwicira ku ntebe y'abakomeye, kuko iyo ufite Imana ubusumba. Yohani yaravuze ngo uri muri twebwe ngo arakomeye gusumba bari mu isi, ni mu byanditswe na Yohani mu ibaruwa rya mbere kigabane cya 4 murongo wa 4. So nimba Imana uyifise ko ufise ijambo ryayo nagikwiye kugucecekesha. Wirinda ubugome, wirinda ibyaha kuko bikwega ibyago. Ngo mwebwe rero umutima wari warazimiye nimuze mugaruke ku Mana ibaha ubwenge, mwebwe mahora mwidodomba namwe muronke inyigisho. Tugire Kristo, tugire Kristo. Abakristo mwese muri ku mpande zine z'isi, bakobwa, bahungu, bagabo, bakenyezi, barundi kazi, bane b'Imana nzima, bakristo bo mu madini atandukanye, ndabasabye wowe wari warazimiye umutima wawe widodomba, urisuzugura, wama mu bishambara, ubona umenga ntawe uzova, umenga ntawe uzogera, kufite Imana, kufite ijambo ryayo. Imana ishobora kugukura igisuzuguro, ikagukura mu buzamu bwo kwirembo nka kurya yabikoreye Morodekayi. Morodekayi nakindi kintu nakimwe cyatumye Imana imuzamurana umutima w'urukundo, kugira imbura akaburira umwami Ahasuwerusi. We gusugira ubwenge mu buzima bwawe, ubu umunyakuri, ugira urukundo, wirinde ishari, ibisigaye Imana igutagatisha. Imana igutagatisha, Imana igutagatisha, Imana igutagatisha. Imana idutagatishe twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imbaraga ziruta izindi imbaraga zose, izo ni za Yesu. Hari ubushobozi buruta ubundi bushobozi bwose, ubwo ni ubwa Yesu. Amen. Uwo mutima w'Imana yoha akaryo keza ko kugira icyo atubwiye kuri uyu mugoroba, kuri uyu munsi twinjiye mu munsi mushasha, aho ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ari akaririmbo utera, ari akajambo tubwira, ari isengesho, umwose ahawe ikaze. Amen. Uhoraho mpora ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe, inyenyeri n'uguhinda kw'inkuba byerekana ububasha bwawe, Mwami Imana, Mwami Imana, ndakuririmbira, uri inkuru, Mwami Imana, Mwami Imana, ndakuririmbira, turongeye kugushimira Mukama kuri iyi ngabire y'ijambo ry'ubuzima uduhaye. Ndagushimiye kuri iyi miti muri kuruzuza urwezi, sinkekeranya ko muri iki kibanza uhatanga iyi ngabire n'ububasha. Aba bahungu n'abo bakobwa bigarurire, ubagabe kandi ubagenze nk'uko ushaka. Ubwoko bwaho buri ku mpande zine z'isi, abo duhuriye muri iri sezerano nyaguhora ku ngoma, abagwaye muri bo ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo bahabwe gukira.
ababoshe muri bo ntibabohoke, abarushe ku mutima no ku mubiri mukama. Uri Imana ifise inzira zirenga igihumbi, uri Imana itananirwa, uri Imana itemera igisuzuguro ko yasigishije amaboko yayo. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, bobereza imitwe yacu amavuta asa n'ay'inzahabu, muri twebwe habonekemo ubushobozi bwawe. Mwami Imana uruhanga rwacu n'urukundo wakaze, kugira ngo icankiro iyo cyozana na hose tugikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana ibiganza byacu nibigira umugisha n'umugwiza. Mwami Imana isura yacu nigira igikundiro cawe. Mwami Imana ingingo zacu nizibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Turasa ingwara z'ubwoko bwose, turasa agacinyizo k'umwasi, turasa ibirozi iyo byozana na hose, turasa amashetani y'ubwoko bwose, turasa icankiro n'igikutso cyacu, turasa agahinda niyo kozana na kose. Turakiriye agahimbare kava mu ijuru, turakiriye igikundiro kiva mu ijuru, turakiriye umugisha n'umugwiza, turakiriye ukuramba n'ukororanirwa. Turasengeye abacu ngo tuzorambane, kandi turasabye ngo amaraso ya Yesu Kristo atweze rwose, adushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Uhereye uyu munsi ntihakagira umwasi asubira kwitamba ku mubyimba, kandi uhereye uyu munsi ntihakagira umunyeshara azonezerwa nuko tubabaye. Amen, amen, aleluya. Duhoberana amahoro ya Kristo mu mitima yacu, kandi bari ku mpande zine z'isi mwese Uwiteka abahazi ibyiza byiwe, mubaramutse rwose, mubahezagire cyane, mubature ko umugisha abo duhuriye muri iri zamu. Muvuge muti ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe amahoro, Imana ibanezereze, Imana ibatwenze, Imana ibakize ingwara, Imana ibateturure, Imana ibahe kuramba no kuroranirwa. Hobe amahoro ya Kristo. Badusubirizemo ka karirimbo.